Hello, agus fáilte go Gaelic go leor. Please subscribe, like, and comment, and please give any feedback in the comments on this video. This is a Scottish Gaelic immersion video, and it is looking at the subject of learning, and it is suitable for those studying higher Gaelic learners, higher level Gaelic learners in Scotland, which will be for people at the top of A2 or B1 on the Common European Framework of Reference to Languages. So in this video, we will cover some detailed Gaelic questions and responses around Gaelic learning, research projects, and future learning. You will be only given a few clues to the context of some of the responses. So listen to it 4 times. First time, listen to the questions and the provided responses. The second time around, listen to the questions and then answer with one of the provided responses. And then the third and fourth times, listen to the questions and then answer with your own personal response. You can pause the video at any time you wish. So in this video, you will cover the following questions. What are you going to talk about first? Gaelic? When did you start learning Gaelic? 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 Why did you start learning Gaelic? 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 What do you use to learn Gaelic? 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 In your opinion, what's the most difficult skill in Gaelic? 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 Would you like to be fluent in Gaelic? Gaelic? Also in this video, you'll cover the following questions. What subject did you research for your project? Why did you choose this subject? What was the most interesting thing you found out? What was your opinion on the subject after you researched it? Would you recommend this subject to other people? What was your favourite subject in school? What are your qualifications? I guess J new enough, Leona. What will you do next year? J new enough, Leona. Lots of questions, but good luck. The rest of the video shall be in Gaelic. Seanish. J how dol ifrún mi yn tosioch. J how dol ifrún mi yn tosioch. Hami dol ifrún mi jungsachuk na Gaelic. Hami dol ifrún mi jungsachuk na Gaelic. She jungsachuk na Gaelic yn cwsper a hami dol ifrún eir. She jungsachuk na Gaelic yn cwsper a hami dol ifrún eir. Betol yn brún na jungsach mi yn blionna sio. Betol yn brún na jungsach mi yn blionna sio. Cwn a hosichu a jungsach Gaelic. Cwn a hosichu a jungsach Gaelic. Hosich mi a jungsach Gaelic ach yn blionna na ga. Hosich mi a jungsach Gaelic ach yn blionna na ga. Hosich mi a jungsach Gaelic ach yn ade. Ach staat mi is een unie voor. Hosich mi a riest a nuri. Hosich mi a jungsach Gaelic ach yn ade. Ach staat mi is een unie voor. Hosich mi a riest a nuri. Va Gaelic acum nu rif am mi big. Skur mi ca bruin nu rif am mi sy'n ardsgol. Hosich mi a riest och yn chia miasan. Va Gaelic acum nu rif am mi big.
Sgúr mi go brún nuair a bha mi san ardscoil. Háisich mi ar íist a chun si miasan. Curson a háisichiú a gceamsathe Gaelic. Curson a háisichiú a gceamsathe Gaelic. Háisich mi a gceamsathe Gaelic or ha uia bhór acham an an neachtarí na halba agus ceol tradiisiúnta. Háisich mi a gceamsathe Gaelic or ha uia bhór acham an an neachtarí na halba agus ceol tradiisiúnta. Bha riamh uia acham an an Gaelic is fiar hallam canan an gceamsathe, se canan áhain a haínse. Bha riamh uia acham an an Gaelic is fiar hallam canan an gceamsathe, se canan áhain a haínse. Háisich mi ar scas go bhfuil Gaelic san seolach acham. Bha Gaelic ag mo henner is mo hennever. Bhíon a dul ar súláin a bharraigh a thula bliona. Háisich mi ar scas go bhfuil Gaelic san seolach acham. Bha Gaelic ag mo henner is mo hennever. Bhíon a dul ar súláin a bharraigh a thula bliona. Díomhí is tú i cleachcaig ar san Gaelic gceamsathe. Bí mi cleachcaig Duolingo agus bí mi genú chásichin ar leoine. Bhain facwar.com mar ghuras. Bí mi cleachcaig Duolingo is bí mi genú chásichin ar leoine. Bhain facwar.com mar ghuras. Bí mi a dul go chásichin gach seachcin. Bí mi géisteach rí BBC Radio nan Gael. Se speak Gaelic an ghuras a seaar nan bheacht. Bí mi a dul go chásichin gach seachcin. Bí mi a géisteach rí BBC Radio nan Gael. Se speak Gaelic an ghuras a seaar nan bheacht. Bí mi a brún rí mo charagin le Gaelic. Bí mi a leintin chuntas an Gaelic ar na méan an sóisialta cuideach. Had spársal. Bí mi a brún rí mo charagin le Gaelic. Bí mi a leintin chuntas an Gaelic ar na méan an sóisialta cuideach. Had spársal. Nad bheacht, déan skill is dure an an Gaelic. Ha mi is smóineachag gur a éisteach go haun. Chanúr an go dhéanú. Ha mi is smóineachag gur a éisteach go haun. Chanúr an go dhéanú. Nan bheacht, se scríbig an skill is dure. Ha mi ma lévig is labhars go tá. Nan bheacht, se scríbig an skill is dure. Ha mi ma lévig is labhars go tá. Chanan gur é labhars an skill is dure. Channeal mir ó bhair. Chanan gur é labhars an skill is dure. Channeal mir ó bhair. An betolacht a bhí fialanta an an Gaelic. Betolam a bhí fialanta go mór. Betolam a bhí fialanta go mór. Betolam a bhí fialanta a channeal mi háast. Betolam a bhí fialanta a channeal mi háast. Cha betolam a bhí bullach fialanta ach betolam a bhí na seaar ar ticsín. Cha betolam a bhí bullach fialanta ach betolam a bhí na seaar ar ticsín. Dí an cúsper a ránsachiú ar san de fróiseacht. Se echtrí mo scíre an cúsper a ránsaich mi. Se echtrí mo scíre an cúsper a ránsaich mi. Chéit mi ar a cháin cúil Gaelic a searlam. Chéit mi ar a cháin cúil Gaelic a searlam. Thuair mi amach mo dhéon a chúsper na fuadichan. Thuair mi amach mo dhéon a chúsper na fuadichan. Gur son a thugu an cúsper seo. Bha riamh uia bhór acham an sa chúsper or ha mi a furoch san áte. Bha riamh uia bhór acham an sa chúsper or ha mi furoch san áte. Ha mi a smúnithe gur é daine cha aintinoch a ha ánta. Is stallam an ceol acha.
Ha mi smúneach gur a dúine cha aonteach a hánta. Is stolam an ceolacha. Thug mi an cúspar ó raon mi cuasa ma dhéon eachtarí na Gaelic agus chord siad rúm. Thug mi an cúspar ó raon mi cuasa ma dhéon eachtarí na Gaelic agus chord siad rúm. Jin rúd as eintniche a thurú amach. Thuair mi amach ma dhéon scealach go ma aonteach. Thuair mi amach ma dhéon scealhach go ma aonteach. Sin rud as eintniche a thuair mi amach gon do rugga géad an Canada agus. Sin rud as eintniche a thuair mi amach gon do rugga géad an Canada agus. Va a thularúd ha aonteach ach sé unrúd a bheith go ma aonteach an fistrachag seo. Va a thularúd cha aonteach ach sé unrúd a bheith go ma aonteach an fistrachag seo. Déad a bheacht a chúspar is déagút ar ansachug. Déad a bheacht a chúspar is déagút ar ansachug. Ha mi is smúneachag gur a cúspar aonteach a bhain. Ha mi is smúneachag gur a cúspar aonteach a bhain. Nam beach bhaid cears go leor ach bearlam gon do raon mi rúta gan éile. Nam beacht bhaid cears go leor ach bearlam gon do raon mi rúta gan éile. Ha mi smúneachag gon roiid garibh aonteach, betal an barach ein amach. Ha mi smúneachag gon roiid garibh aonteach, betal an barach ein amach. An málaigh tú an cúspar seo do gúine éile. An málaigh tú an cúspar seo do gúine éile. Bhálíne go mór. Dúnsaigh me se an thuamhas, agus dúnsaigh í iad san cuideach. Bhálíne go mór. Dúnsaigh me se an thuamhas, agus dúnsaigh iad san cuideach. Cha bháin. Cha ro é uamhasach aonteach nó beatha. Dhéanann rútagad ile a ná thuras. Cha bháin. Cha ro é uamhasach aonteach nó beatha. Dhéanann rútagad ile a ná thuras. Bháin de gúine ile le uile an sa chúspar. Cha cháirste is sé thuladunne. Bháin de gúine ile le uile an sa chúspar. Cha cháirste is sé thuladunne. Dé an cúspar I bearlat san scó. Dé an cúspar I bearlat an san scó. Gún teagu be eachtarí an cúspar I bearlam san scó. Bhaid cha aonteach go. Gún teagah be eachtarí an cúspar I bearlam san scó. Bhaid cha aonteach go. Fim mi ra gon bearlam spórs or bha mi maiid. Fim mi ra gon bearlam spórs or bha mi maiid. Cha ro cúspar san bí a cóirsta grúm san scó. Gaag mi tra ach is fiar hallam Gaelic inis. Cha ro cúspar san bí a cóirsta grúm san scó. Gaag mi tra ach is fiar hallam Gaelic inis. Dé na téisnesan a ha agad. Gaf mi amach céim an neachtarí agus Gaelic I gan olhaid. Gaf mi amach céim an neachtarí agus Gaelic I gan olhaid. Thuair mi náisiúnta a cúig an Gaelic, bearla, mathematic agus crinneálas a nuri. Thuair mi náisiúnta a cúig an Gaelic, bearla, mathematic agus crinneálas a nuri. Rain mi cuasa I go chaiste an cuirim chonne. Rain mi cuasa I go chaiste an cuirim chonne. Dé níu a nachlionna. Dé níu a nachlionna. Héid mi go chaiste na Gaelic, Salmar ostig sa Nílan Scianach. Héid mi go chaiste na Gaelic, Salmar ostig sa Nílan Scianach. Ha mi is smúneachag gon dean mi Gaelic ag sár arst ire. Ha mi is smúneachag gon dean mi Gaelic ag sár arst ire. Géif mi ober an scóil Gaelic ag gobar an fólam tro bhéin na Gaelic. Géif mi ober an scóil Gaelic ag gobar an fólam tro bhéin na Gaelic.
Seánis. Dé haid dul I bhrún mi dhéin an toiseach. Cynne háise hiú a gceamsathe Gaelic. Gur son a háise hiú a gceamsathe Gaelic. Dé bhíos tú I cleachcaig san Gaelic dhéansachaig. Na deacht déan scilas duire an Gaelic. An betolaat a bhí fiilinte an Gaelic. Déan cúspar a ránsa hiú san de phróiseacht. Cuirseáin a thugadú an cúspar seo. Déan rud as aintníche a thuú amach. Dé a bheach ar a chuspar as deagúcht an ansachaig. An máigh tú an cúspar seo do ghaoine éile. Déan cúspar I beár leat an san scoil. Déan cúspar I beár leat an san scoil. Dé na téisneasan a agad. Dé níú a nach bliana. Siúit. Dé haid dul a bhrún mi dhéin an toiseach. Cynn a háise hiú a gceamsathe Gaelic.
Cursán a háisiú a gceansaithe Gàidhlig. Dé bhíos tú ag cléachcaigh ar san Gàidhlig dhéansaigh. Nad bheadh déan scill is duire an Gàidhlig. An batolat a bhí fialanta an Gàidhlig. Dé an cúspar a rannsaithú ar san de phróiseacht. Cursán a thugadh an cúspar seo. Dé an rud as aintiniche a thuú amach. Dé do bheadh ar a chuspar as deagút a rannsaigh. An máigh tú an cúspar seo do dhaoine éile. Dé an cúspar i bearmhacht an san scóil. Dé na téisneasan atá agad. Dé níú ina bhliauna. Gléibh bhíoch a díiste. Dé haúdal a bhrúin mi dhéin an toiseach. Cinn a háisiú a gceansaithe Gàidhlig. Cursán a háisiú a gceansaithe Gàidhlig. Dé bhíos tú ag cléachcaigh ar san Gàidhlig dhéansaigh. Nad bheadh déan scill is duire an Gàidhlig. An batolat a bhí fialanta an Gàidhlig. Dé an cúspar a rannsaithú ar san de phróiseacht. Cursán a thugadh an cúspar seo.
Dé yn rud as ein sinniche a hwrw ymach. Dé dy fiach ir a chwsper ys jaigwt yr ansachwg. Yn molig tu yn cwsper sio dy gynnu eile. Dé yn cwsper y biarblat ans yn skol. Dé na teisnasan a ha agad. Dé niw yna fliona. Thank you for thanks for listening to that immersion conversation video about language learning. Hope it was of use to you. Please like, share, and comment, and please subscribe as well. Tap live and rasta.